Mu isi ya none imbaraga z'igihugu ntizipimirwa gusa ku bukungu cyangwa abaturage. Igihugu gikomeye cyane kiba gifite ikintu kimwe gitera ubwoba isi yose: igisirikare gikomeye. Ariko se ni ibihe bihugu bifite igisirikare gikomeye kurusha ibindi muri uyu mwaka? Ni ibihugu bifite intwaro za kirimbuzi, indege z'intambara zihambaye, amato y'intambara ayobora inyanja, drone zigezweho, ndetse n'ikoranabuhanga rishobora guhindura amateka y'intambara mu masegonda make. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibihugu 10 bifite igisirikare gikomeye cyane kurusha ibindi ku isi muri uyu mwaka, hashingiwe ku bushakashatsi bwa Global Firepower ndetse n'andi masoko mpuzamahanga. Ku mwanya wa 10 turahasanga Ubutaliyani. Nubwo abantu benshi bakibona nk'igihugu cy'ubukerarugendo n'umupira w'amaguru, Ubutaliyani bufite kimwe mu bisirikare bikomeye cyane mu Burayi. Ni igihugu gifite indege za F-35 zigezweho 115, Lockheed Martin F-35 Lightning. Ni indege y'intambara igezweho ifite umwanya umwe, igatanga ubushobozi buhanitse butuma abapilote bashobora gukora ahantu hariho hose kandi bukarwanya ikibazo icyo ari cyo cyose. Ubutaliyani ni umufatanyabikorwa w'icyiciro cya kabiri cy'iyi gahunda, aho ingabo zirwanira mu kirere n'izirwanira mu mazi bahisemo F-35. Ingabo zirwanira mu mazi zifite amato agera ku 199 ari mu kazi. Harimo kandi amato manini y'intambara, 2 aircraft carrier, submarine 8 zifite ubushobozi bwo gukora ibitero bitunguranye, ndetse n'ingabo zidasanzwe zizwi cyane mu muryango wa OTAN. Ubutaliyani bukorana bya hafi na OTAN kandi bufite ubushobozi bwo kohereza ingabo zabwo ahantu hariho hose ku isi mu gihe gito. Ikindi kandi gitangaje ni uko Ubutaliyani bufite inganda zikora intwaro zigezweho cyane, harimo n'izakajugujugu, missile, ndetse n'inganda zikora ubwato bw'intambara.